My diagnosis is pneumonia. Aku ingat lagi kau punya lawak itu, kau buat orang dengan cardio. Dia kata, what is the diagnosis? Kau dapat Torsades pointes. Torsades pointes. Itu Torsades. sebab kita baca. Dulu mana ada how to pronounce dia. Aduh. Dengar. Ini sama lah macam kita punya producer. Kau cakap apa? Toner apa? Tonsillitis lah gila. Kau main tibai aja sebutnya. Tapi it's a good experience. Ya, Actually, betul. language is not a barrier. Tapi kalau you understanding, okay. Majority on our generations, English kita punya pronunciation taklah power. Betul. Kadang tak tepat pun. Tapi kita faham. Macam kita debater. Dan aku level lain lah. Aku kena boss lah. Dia kena roast. Aku boss lah. Jadi kita faham je. Tapi kita tak ada tapi that's why kita kena baca. But the current generation, I think tak ada masalah nak memahami. Aku rasa current generation English usage is quite I would say above average lah. As compared to zaman kita lebih banyak nak convert dalam bahasa Melayu. Ya.